baš ovuda Srbije. Tako je Bog htio. A naše nije da o tome sudi. Imaš li neke nove vesti, Osmanije? Imaš li neke nove vesti o Anonijama? Posljednje vesti koje smo primili kažu da se Murat javno pred svojim vojskovođima zapita da li se bitka koju hoće da povede dopada Allahu. Jer ako mu nije po volji, oni će se preko vući, nego da Allah tom borbom povredi. Slaba je to nada, Jefimija. Uzdati se u spasenje od strane njihove vere. Ali Osmanije će da smiri brojnost naše vojske. Murat nije očekivao da će Lazar da sakupi toliko. Kažu da je na Kosovu pravo tursko more i da tamo ima više od 100.000 ljudi. To što je Murat sakupio toliko ljudi svedoči da nas se boji. Jalov račun, Jefimija. I njihovi vojnici su isto tako hrabri kao i naši, spremni da umru za svoju veru. Zbog vere i njene slave i odbrane srpskog carstva borit ćemo se onako hrabro kako znamo. A Bog nek uči. I Bajazi. I Bajazit, kneginje. Šta to Bajazit može da učini? Visokoli sultani. Kako mu je vojska najbolja, najjača i najpobedonosnija od sve koje je nekad neki vladar imao. Kako je tako? Pomolimo se sve. Svemoćni Bože, samo Ti i Tvoja neograničena moć možete, ako želite, da ne stišate ovaj vreli vetar na kome gore nevernici. Ne daj da na ovu zagušljivu prašinu padne kiša. Ako hoćeš da Tvoje armije potuku armije polumeseca, učini to radi sve slave i ne napuštaj svoje sluge u bici. Sukobiti s Muratom na polukosu. Milice, čestiti knez je zakleo sve vitezove da budu bede protiv islamske plijene u kome nijedan kamen ne smije biti slab. Da. Ali je onda Branković napao Bilića i rekao da je upravo on taj kamen koji se u srpskom bedemu klati. Zašto baš Vuk Branković? Zar su ljubomora i zavist zaista postali naš strani usud? Iklica sopstvene propasti.
Nikada se do sada nisu mogla čuti u Kruševcu. Čak sa Kosova polja. Zvona crkve sam odreže. Milice, danas je sveti dan. To je ispred crkve. Traje pričešće Lazareve vojske. Klekni. Sazdatelju moj, koji si mi dobrovoljno dao telo tvoje za hranu, koji si oganj što spaljuje nedostojne, ne spali me, no još prodri u moje udove i strane, u sve zglobove, u unutrašnjost, u srce. Spali trnje svih sagrešenja mojih, dušu očisti, misli osveti, učvrsti sastave s kostima, prosveti 5 prostih čula i svega me prikuj za strah tvoj. Uvek pokri, štiti i čuvaj me od svakog dela duševnog i reči. Očisti me, umij me i ukrasi. Ulepšaj mi dušu, urazumi me i prosveti me. Pokaži me tvojim obitavalištem greha, da ulaskom pričešća od mene kao od ognja će svaki zlotvor, svaka strast kao od doma tvog. Jer si ti blagi, jedini i osvećenje i svetlost duša naša. I tebi, kao što priliči, svi uznosimo slavu svaki dan, kao Bogu i Vladaru. Slava tebi, Bože. Slava tebi, Bože, Otcu i Sveti Sinu i Svetome Duhu, sada, i uvek i uvek.